Još jedna oblast koja može biti interesantna za vas. Die Personalangaben, lični podaci. Die Person, osoba, personal je nešto lično znači. Personal, nešto što pripada jednoj osobi. Angabe, die Angabe, podatak, a die Angaben, množina, podaci, lični podaci. Evo ga prvo pitanje. Was ist deine Staatsbürgerschaft? Koje si nacionalnosti? Was, šta je? Was ist, šta je? Deine Staatsbürgerschaft, tvoje državljanstvo, bukvalno prevedeno bilo bi šta je tvoje državljanstvo. Kod nas se pita koje si nacionalnosti. Pa da vidimo šta bi bio mogući odgovor. Ich bin Serbe, Bosnija, Kroate. Ja sam Srbin, Bosanac, Hrvat. Ich bin, ja sam. Sebe, Srbin, Bosnija, Bosanac, Kroate, Hrvat. Sljedeća rečenica, to jest pitanje, woher kommst du? Woher, odakle? Kommen, doći, i rekli smo kada glagol dolazi na prvo mesto, pa subjekat, radi se o pitanju. Woher, odakle ti dolaziš? Odakle dolaziš? Ich komme aus Serbien, Bosnien, Kroatien. Dolazim iz Srbije, Bosne, Hrvatske. Ich komme, ja dolazim ili dolazim, aus, iz, i redom. Serbien, Srbija, Bosnien, Bosna, Kroatien, Hrvatska. Nadam se da je to jasno. Und du, wohnst du hier? A ti, und du? Pitanje, pošto glagol dolazi. Wohnst du? Da li ti živiš? Živiš li? Wohnen, živeti. A evo ga nastavak za drugo lice. St, wohnst, du wohnst. Wohnst du hier? Živiš li ovdje? Ja, ich wohne hier. Da, ja živim ovdje. Ja, da, ich wohne, ja živim, od wohnen, wohnen, živeti, stanovati, hier, ovdje. Wie heißt du? Kako se zoveš? Wie, kako? Heißen, zvati se. Imamo opet pitanje. Heißt du? Se zoveš. Kako se zoveš? Du heißt, ti se zoveš. A wie heißt du? Kako se zoveš? Ich heiße Sarah. Zovem se Sarah. Ich heiße, ja se zovem. I imamo ime. Was magst du hier? Šta radiš ovdje? Was, šta, machen, raditi, u ovom slučaju drugo lice, machst, opet pitanje, hier, ovdje, du machst, was magst du hier? Šta radiš ovdje? Ich bin in Urlaub. Ja sam na odmoru. Ich bin, ja sam, in Urlaub, to uvek ide zajedno, na odmoru.
Pa eto još par rečenica za vas. Ćao.